Hakasen ke balai rung ke Chelsea syaka final ke FIFA Club World Cup. Ke Chelsea ke rung biang syaka final menta ka semai dihadin bakal job ya ke Fluminense daar lanot gol. Jadi gol ke jingjab nak benta ke Chelsea la tep dau Jion Pedro haka menit ke bakat prabat San Andrew. Bat kadai ru ke jingelak kai ke Bandungkong ke Jong-u haka klub Chelsea menta kamit hadin bawan ban penyesok syakan ke klub nak ke klub Brighton. Haba pai kendiat Xiao Jion Pedro ke Chelsea kelas soyu menta ka semoy lembak ke free transfer nak ke klub Brighton. Ke jing soy klub Chelsea yaw ni orang elek kai bapau ke klub Brighton dai hajing la jung benelek kai ba ke semoy baladep dak batep ship heukol rengkat riutuli ki assist ki arpenyo tuli ki jing elek kai dak batep ro riukol lakin riutuli ki jing elek kai ha ke yor paling. Haba pai kendiat ke klub Chelsea hak FIFA Club World Cup kandai hak ASEAN ke balai bak poin ke final hak ni ke lempung bat ke poin kong dai house name arjar Qatar bat ke lasarem hak klub dari Brazil ke Corinthians. Henry house name arjar Arpoar hak FIFA Club Jones hak FIFA Club World Cup Jones name arjar Arpoai yak bal pelong ha ubenai ba ar Jones name arjar Arpoar ke Chelsea ke job yak Palmeiras ar lebih cool ban job nengkong ke FIFA Club World Cup. Ban menta ke kenti ke Chelsea kan up kan ikon bersya ladai ya ke Real Madrid ne ke PSG ha ke final jong ke ne ke lepung. Tu perlu ke jingila ka shibit shiteng senia dai yang ke PSG persya ya ke Real Madrid ha ke por Qatar yang men step perngap. Ke jingila ka kan long ke ba pengketing mensen ni kinong kersian ke PSG bat ba pendik-dik hero nomor ke jingbam dan ya arngot kirang abden bepura jangka. Kata dari William Pacho bat Lucas Hernandez kibiyo ke red card jingelak kai baladem badan ro ke jing arten ya Hakimi hatu mi medan ni em hagan ke jing kun namar hagan ke sniu belai hagan jing ya praktis uklem la bandan lang bat ke kenhun Jong-u Henry bon ke bak milenti ba Hakimi unsalahi bandan benta ke kenhun namar ba ungat hagan jing mensa hagan jingelak kai baladem hagan jing kun persya ya kebayaan mening. Sosyokat kumgi kubor belaya lum laong bakini ki arngut kirang update ke PSG kila ban syakang ban yelek kai baro art ligi jingelek kai kata ke semifinal bat final lada ke PSG ke rung sya ke final. Te perlak tangkine tat hadok melia kendo ke waypat ke video kublai shibona.